Sanibonani emakhaya. Udokotela wenu lo okhulumayo uLucifer. Bafowethu bakhale kakhulu abantu ukuthi kungani ngiyamalele kanje kwi-channel angisabonakali. Bafowethu ngicela nje ukudlula ukuxolisa lapho. Ngiyaxolisa kakhulu bafowethu ukuthi bengisabambekile ngemisebenzi ethile ebithe ukuba nokujula ebiqondene nabantu abathile bekufanele ukuthi ngempela udaba lalo noma udaba oluqondene nabo bekufanele ukuthi ngolujulele. So kutheke ukuthi kuthathe isikhathi esithize kimi nokujula okuthile nokuthi bekuneyindawo ezithize bekufuza ukuthi ngihambe ngiye kizo uma ngihlanganisa izinto bekufuza ukuthi zibasize bephume la bekhona. Abanye bephume kulesimo abakiso angizobabiza ngamagama. So bafowethu angazi mina ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi inyanga zithi ziyelapha kodwa umuntu uhlale ko Facebook, umuntu uhlala eko YouTube, umuntu uhlala ekwi-social media ngasonke isikhathi kodwa lo muntu uthi uyelapha. Angazi mina bafethu ukuthi balapha nini labantu kodwa akasazi bafethu, angifuni ukungena kakhulu lapho. Engikutholile ukuthi umsebenzi wethu bafethu ubucayi kakhulu futhi ujulile ngoba esikhathini esiningi uyithola ukuthi ubhekene nezinkunzi, ubhekene nabathakathi, abantu abangalali ngempela ebusuku, abayinikela ukuthi bona angeke belale ebusuku uma behamba belwa nabantu abasuke belwa nabo. Uyibopha uyiqede uthola ukuthi loya muntu mfowethu ushayiwe futhi kumnyama, sekufuza ukuthi nawe njengenyanga manje ushiye ezinye izinto ozenzayo phansi, yabo, usukuma uhambe uyobhekana nodaba lalowo muntu loyo. Manje bafowethu ngiyengazi mina ngempela ukuthi abantu basithathaphi isikhathi. Umuzwe umuntu usufonelwa amanye ama-client akho ethi hey awuzwe lo muntu lo ukuthi uthini, umuntu akasazi ukuthi ethini, usehambe ekhuluma ngawe nasezintweni zakhe. Lana sodayisa umsebenzi lana sizoletha ulwazi kubantu khona bezokwazi ukuthi besizakala abantu. Manje ngiyengazi mina umuntu mayese esengenenele igodlweni zabanye abantu ukuthi usuke seyocingana, usuke seyofunani lapho. Angikho ke lapho bafowethu, ngisekuthenini anike nivuke niye kukulala. Sengifikele kakhulu abantu bethi baphumile baye enyangeni. Musani ukuthanda izinto, musani ukuthanda izinto i-camouflage. Uyabona nje kunegesi lapha usuyagijima uyakhona usuvula uYouTube uyabona na inyanga ikhuluma kakhulu nawe usuyagijima uyalapho. Ukukhuluma nokwelapha kufani, mhlawumbe lokho angikuphindi. Ukukhuluma nokwelapha akufani. Musani ukuthanda izinto, nithanda izinto, uyabo nje nithanda i-camouflage la kunogesi khona nje kunama-light niyagijima niyalapho nifike nishiye indodla zeyimali. Kusasa le amaladi uyihambise lapho uyayibona isiyavezwa kuthiwa uyabona ukuthi imali thina siyenza kanjani. Musani ukuhlomeka, musani ukubhayiza, bazonishaya vele, uyabo. Angibasoli futhi ngoba yini nithanda izinto. Musani ukuthanda izinto, musani ukuthanda ogesi, musani ukuthanda i-camouflage. Ngoba ngizobuza umbuzo mina ngithi kuwena uphetheni esandleni kuyimanje? Wahamba washiya indodla zemali, uphetheni esandleni? Ngifuna ukuthi mina hayi na ngiphethe mina ngabuya ngiphethe. Musani ukuganga nibadala, musani ukuganga, musani ukuthanda izinto. Yabo, musani ukuthanda izinto.
umuntu owazi umuntu yambona lo muntu lo ngempela lento ayikhulumayo uyayazi lento le. Yayizwa lento leyo. Umuntu athi eyinyanga umuntu ahambe exosha amaphara la ngaphandle ethi abasebenzi bakhe aniyekeni uganga bafethu, aniyekeni uganga, anikwahleni ubazingane. Yayizwa lento le. Uma ubone inyanga ikhuluma ngokuthile ithi yakwenza, fika kiyikwenzele leyo nto leyo, ikuthinte ngezayo izandla, kufake yona emfuleni. Musana ukudlala abantu bafowethu, musana ukudlala abantu. Isiphiwo esikabani yini ekususa endlini, awususiwe yiloya muntu okhulumayo. Usuyafika laphana usuthintwa amathwasa, usuthintwa kweyini bafowethu, nenzani kanti ubunyanga lobu buyini. Ngithi nje bafowethu angizodlulisa lokho bafowethu ukuthi ngihambile bafowethu, ngihambile ngajubalala ekutheni ekunyamaleleni kwami. Ngiyehla ngenyuka bakhona bangibonayo, bawufakazi kulokho. Zikhona insizwe engisebenza nazo, bakhona bangibonile ngingena ngiphuma eindaweni ejulile. Namhlanje kukhulunywa okunye namhlanje. Bafowethu musana uganga, musahani nje ukulekhe niganga, musana uganga. Anobuka imisebenzi yomuntu ukuthi hey lo muntu ngempela lento ayikhulumayo nabo ubufakazi siyabona uyenzile. Animuse ukuganga. Musana ukuthanda izinto. Bafowethu isithwalo sika Lucifer sesikhululiwe ngokuphelele. Isithwalo sika Lucifer. La bafowethu umuntu ngifuna ukuthi mina angizele nemali engango 40,000. Ngifuna uze no 40,000 bafowethu. Ngunika uLucifer lesi kuyispecial kodwa sakhishwa nokuthile okujulile ngaphezulu kusona. Manje sengikunikeza lokho okuphethwe yimi. Abaningi abafikile esigodlweni bayakuxoxela. Ngifuna ukuthi indoda mina ize nesigqoko, ize nejazi limnyama, nesigqoko esimnyama esihambisana nejazi layo. Ngifuna indoda ize nejazi lomnomzane mina. Ngikwenza indoda lesi sithwalo ke okubuhlungu ngaso, hayi ukuthi mama bacwasekile. Isithwalo sika Lucifer sisekhona. Kunamasiko athile ngisuke ngikwenza wona, kodwa lesi siqondene nabanomzana. Ukuthi ngifuna ukuthi mina umnomzana eze nejazi lakhe elimnyama, eze nesigqoko sakhe esimnyama. Eze kimi bese ngidonsela imbuzi, eyidonse ezenayo kimi imbuzi. Nalelo jazi lelo. Lelo jazi lelo siyoligqokisa lembuzi naleso sigqoko. Iyohlatshwa igqoke lelo jazi lelo. Ngifuna ukuthi ke kusasa masenibezwa bethi bona bathwalisa ngejazi, nibatshene ukuthi ayikho lento abayikhulumayo. Lento le eka Lucifer lento le. Ngizwile abanye bephawula bekhuluma ukuthanda kwabo lapha bethi kwasha kwacima wavutha amalangapha. Abantu abaye ukuthi mabenwayelwa yisini bese belekhe bethi uLucifer kwasha kwacima. Mina ngikhuluma ngenyanga lana. Yabo ngenza lokho engakubizelwe ethongweni mina. Abantu abayelokhu bethi hey kwasha kwacima, hey hayi lokho kwa Lucifer cha. Musungazi uthini awushiye phansi. Udayisa iwasho lezo idayisayo. Yezwa. So isithwalo seJazi bafowethu sikhona la ekhaya. Isithwalo seNyanga bafowethu sikhululiwe sikhona la ekhaya. Ngasonke isikhathi uma ngikuthwalise ngaleso sethwalo leso esifuna imvu bafowethu angifuni ukuthi ukhale ngami kusasa. Ngasonke isikhathi inyanga mayigcwele ngisho ngabe livalile limbozile ngamafu. Ngaso sonke isikhathi inyanga mayigcwele uza kimi ngugeze. Inyanga nenyanga uza kimi ngugeze. Umcebo ke loyo owanaphakade kodwa inyanga nenyanga. Inyanga iyagcwala cishe insuku ezimbili enyangeni ilandelana. Ngeke ungitshethwe ungashoba yilokho uzushobe mhlawumbe ngisho nayo lesithathu usuku isagcwele lapha inyanga. Ubuye uze kimi ngugeze. Lapho mfowethu ngifuna ungiphathele imali e100,000 ngoba ngisuke ngikunika into yanaphakade ukuthi mina nawe sesiyosebenzisana uzusho ukuthi hayi mkhulu ngeke manje ngikhulule. Siyolinda kuphele inyanga noma kugcwala inyanga. Ngikwazi ukuthi ngikudilize leyo nto leyo uma ungasayifuni emzimbeni kuwe. Likhona ibhavu
lenyanga ngasonke isikhathi abantu abahangahambeli kude mayigcwele inyanga likhona ibhavu labantu akangifonela umuntu ezothi lelo bhavu lelo liwumalini lelo ngasonke isikhathi uma uzama izinto wenza izinto ayithi mayigcwele inyanga ubuye uze kimi sihambe semfuleni bagezwa abantu bayahlanja njalo abantu abama client la ekhaya mayigcwele inyanga phelile abantu bebuya bezila ekhaya umuntu ukhanjwe kemfuleni afike ehlambe wena ongathathile kwaba isethwalo uze ngebhavu ngiphathela inkuku emhlophe ngasonke isikhathi uyeqila inyanga wangayeqa sekukuwena lokho ngoba ukuthathile njengesethwalo la ukubucayi khona musu ukuthatha njengesethwalo sekufanele ukuthi ke manje inyanga nenyanga uze kimi lezo ithwalo lezombili bafethu ngikhululile ngibuyile naso ngithi abantu ke abasondele bayeke ukuhamba bedlala abantu uwodwa wami umbuzo ngithi kuwe ungifonele saxoxa wayifonela inyanga saxoxa wahamba waya lapho yekhona wena ngoba uyitshela ukuthi uyazi ngoba uyitshela ukuthi mhlambe cha ngoba nakho laphana kukhanya ugesi kuhle kunjeya uphetheni esandleni manje uphetheni esandleni ngifuna ungitshele mina ukuthi uphetheni esandleni yini oyiphethe esandleni ukhipha indodla zemali angikhulumi la mina ngomuntu ozohlanjwa ozogezwa qaqwa inhlanhla kuye ngikhuluma ngomuntu mina othe uyothatha into omcebo ufike watholana uphetheni esandleni manje yini osuyibonile umehluko uhambile waya lapha wabuya nesigubhu yini osoyitholile ke manje umehluko kweyakhe impilo hleli lento lapha isebenza isidumbu uphetheni esandleni ngifuna ukuzwa ngawe mina uLucifer ke bafowethu sene brand yakhe 90 abantu abangifonele bafaka ama-order abantu abangifonele benza ama-booking bazothatha nasi sethwalo sisesisha sisaphila bafowethu ningadlala abantu abafaka abantu ama-order bazothatha isethwalo abafaka abantu ama-order bazothatha nazi impahla zika Lucifer nayi brand ka Lucifer nisoyibona isazokhishwa abantu abafaka ama-order abantu bekwazi ukuthi belethelwe benzelwe lokho abazohambisana nakho bona kufakwa isticker lapho uthola ukuphila empilweni uthola ukuphila mawuphethele ngelozi ubambele ngelozi akusondeli lapha imoya engasile lana ngoba iyazi ukuthi lani semnqamlazweni lana bafowethu musana ukudlala abantu osani nizothatha nanti ingelozi ephilisa abantu niye ukudlala abantu sibonge kakhulu bafowethu emakhaya abantu abaqhubeke basubscribe ni share ivideo niyithumele kwabanye abantu ni like ni subscribe ni share bafowethu nenze konke ikwazi ukuthi i-channel ikhule nabantu basizakale emakhaya siyabonga ke kakhulu bafowethu udokotela wenu lona uLucifer ukhona eGoli ukhona naseThekwini ngifonele nguneza ama direction ngusendele location ufike lapha engikhona uze ukuthi ngiseGoli ngaziphi insuku ngiseThekwini ngaziphi insuku ngiseGoli ngoba ngisondelela abantu abahluphekile abangakwazi ukuthi benqamule lonke lelizwe beze ngapha sisondeza usizo kubona ilapho nje njalo bafowethu ongathandi bafowethu akayeke futhi akuncengwe umuntu angeke lesichazane into eyodwa umuntu ohluphekile uyazazi umuntu odinga usizo uyazazi ngaleyo ndlela abantu bafowethu abafone bathola ukusizakala uma lento esikhuluma ungayithembi buzoza kwenu ubuze laba seduze yakho bazokutshena ngoLucifer siyabonga ke bafowethu akube kuhle kube mhlophe emakhaya.